Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinshi Bangla Social and Cultural Sports Club kalapan create shat ban pinbit pinbiang ni kamadan ni lekai. Kumjuru igi jaka syong nakabenta ki nongan petkai, kumshi benta ban pen create ikalampung ni lekai football. Kabahe ketika than ya kabalatip kum ka third knockout football tournament arhajar arpulai. Kinokit kam kakinshi Bangla kilapan tip bayakani kalampung ni lekai and play perdah ka aru pratrik ubnai nai lur arhajar arpulai. Hagbaki arteli ki kenhu ni lekai barat ba kin hiar madan bania kun makan top ya ka Chan Shaprang FC kanya kun persya ya ka Motion Rap FC ha ka por architeng no paisngi hamadan kesnong kinshi Bangla East and West Khasi Hills sho kila pentep ru bahaswa ketika jingi lekai hapdeng ki arteli ki kenhun ha ketika sngi sedang lani play perda kin don ru ki weipat ki program ki ban sedang na du ka por shibjin no paisngi pada hari ni kesengi Menteri Ketenat Lekai ke Sorkar Jela ulong kumukongsan. Saya simpan kalian jom ke Kinshi Bangla Social and Cultural Sports Club. Mentau senam ngin penlong biang ya kajingi lekai football. Hakabala tip ya kakum ka third knockout football tournament 2023. Kani kajingi lekai football ka opening ceremony kan long haka arko pratarik jom mentau benai. Mat ka program kan sedang nadu kepor shibeji mensngi. Haka bakindan ki program ki bapher but haka ni kasmi nakalian yung sports minister Shri Shaklir Wadri unong kongsan but kindan sibun ru ki nong sangkot smobaha khamtam ki officer Sorkar nakani ka district East and West Khasi Hills district haka ni kajingil akai football kindan khat ritli ki team kindan ki team Shimet bat kindan ru sports club naki kendong kenserot jong kanikari kasi wai ki jongi bat haka ni kasni ka badi ka opening ceremony ke jingile kai kan long happening ka Chan Shaprang football club persya ya ka mau senrap football club de la kerpat ki pai ba kin sno baha ban nak por biang knang makila i ya ka ni jingile kai lani ki program ki per haka ni kasni di kumju rumi pentip haka ni kapor ko mata ba nak benta bertentiu ya ke jingil kai football haka dong ka thai ni jomi ba haka ri kasni ni jomi ni la muru nak benta ban rap lang ba ka ni jingil kai football ka badi ka team ka ba kamrit nak benta ka ni ka team ka ba kamhe ka prize kan long saulak tingka haka baki bejob kin yo lailak tingka dekat ka trofi baki kiwei pat ai sabah nang ta kiranas apat kin yo silak tingka ka trofi ringkat kiwei di ai sabah ka tim ka bak hamrit pat ka ban penyelek kai hi man lak siyo kenci ka but sisir siyo kata ka bobot ka prize na kabentakan ni tim ka kamrit kan long san pro hajar tingka ki bejok kinyo like pro hajar tingka ringkat trofi bat kiranas apat kinyo arko hajar tingka ringkat pat ka trofi kani gicingil ka football kan kut hadu benai Januari kata ka pratarik jong benai Januari di ka team jong kani gijigil ka football kalong say no to drugs our passion is football ni slogan panmap na pi ki pai ba ru eat football ki ba po jong kari kasi ge jongi hakaba nadu usnam arajar arpo hadu usnam arajar arpo nim simlala asu ban penlong kini gijigil ka football tele se kumba pi pilatip
Manadu senam ajar atau ajar way kedan ketua Jepang COVID-19 tukum tangim semlala subat penolong ikan kecil football. Bat mentau senam pat bidap dari segmen ha kebangi lalak yang nak kebentar penolong ya kebakum kini kecil football kebakam he ha kani kedom katai kejongi bat ha kani district East and West Kasih district kejongi. Kabai tiket nak kebentar kini kecil football kabadi ka pre-quarter final kan long hakador san ho tingka marway di hakwi kaliang ru isnoban panmap bubun ki sports club ki football club lani ki academy football club ki bangim semlala suban pedian ki hakibide bakani kecil football katau kalong ba kilapun pelat tim ki bapan nak benta banwan ni kai hakani kamadan jokisno kejogi tukumta kendiat nak kalian jonga kum presiden nesnoban pemap ki babun ba sports club ki bangim semlala suban pedian ki namar bakalatam tengi kermen skam ki wei pakistan ngin salah ban ship yakitu ki bangim la ban ship mentau snap ni kerpat ikipat ba riwi football kador ba kabai tiket tu padang dei ke bakamtan ba pin smob ha ban wan saki la ki khmat ya kani ke jini kai football ba ni perlong mentau snap arja ta pulai ti ha kani ke jini kai football kin dan sipun ba ki khusnam bat man la ka game kandan bet ka khusnam man on the match nanta ke bakut jong ke jingi kai kata ke budak ke closing ceremony ngindan ya ke kusnam best goalkeeper best player top scorer best discipline team bat kiwi pat ki kusnam ki bana kalian jong ka sports club dalam penkre nak bentar bantai sya itu ki belale ha kani ke jingi kai football ke bentau senang Tukumta na kalian jongi ke sports club say sin pat ni appeal but ni aware ki riwit football na kelang saudong ba pilajuan hakisnam arjat pra arjat handai na kebentaban wan saki jingli kai football but ni kermet skam ba matau snam ru kani ki jingli kai football kan long ko internet bat ka penhun ya ki riwit football jom kani kari kasi ba ki jongi te tangkini boleh